Hello, may gabi mga madi. Gikan di ko sa ubos sa mua kay nagpalit og tambal ni Dong Anthony. Kay not feeling well siya murag ipakigan daw siya. So, atong i-prank. Nayaya ito pero atong gyapon i-prank. Ito inon na plat yang motor. Wag natuog to. Ito na to. Uncle ba ito? Where's dad? Sleeping. Ever since he was a boy, Papo's dreamed of going into space. Unfortunately, Papo's never Lang. knew the rocket was scheduled to Dong fly Tony. his day off. And when Nabad he pa yung ulo? it was too late. Wala na. Pero init ka ka. Dito ko ubos ba? Sino naman? Imong motor ba? Plat lagi to. May plat god. Plat lagi. Gamit ko na plat. Labang. Plat, gamiton itong kaugma. Oh, wala nang ko duty ugma. Di ok makugma noon. Pero plat siya. Oh, di na ka may buong ng plat, oy. Plat ng ilong tugmo, ray karga, motor mo pa. Kita doon sakay gani ha. Puno ko ito lansan. Ano katingala na guys ha. Ukoy. Plat. Yung saan ko ni mo? Oh. Ay, sa kay kanon, bulkit. Bulkiti yung tugmoy. Oh, yung ilong, di lagi na mabulkit. Himog mo ho, nasa na. Sa ilong plat, di na. Basig plat, lagi mo ilaw natin, ikugmo. Ilong na ko, budlay nagma-plat. Lasun. Tugog diha, oy.